Ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, lep dober večer voščim. Zaključujemo prvo četrtino letošnje sezone prve lige Telemach, namreč na sporedu je zadnja tekma 9. kroga našega elitnega nogometnega prvenstva. Primorje Celje pa je obračun v Ajdovščini, ki si ga bomo torej ogledali za zaključek tega dela prvenstva. Tudi pod novimi reflektorji v Ajdovščini, ki v letošnji sezoni pridno gorijo, in to so ti pogoji, ki jih imajo zdaj tudi sinovi Burje v svojem mestu, da lahko igrajo prvoligaške tekme, potem ko so v lanski sezoni seveda nekaj časa morali na gostovanja v Novo Gorico. Tam so bili tudi ta teden in to se je zanje končalo uspešno, kajti v pokalnem tekmovanju so nogometaši Primorja premagali svoje sosede iz Gorice z 2-0, dvakrat je zadev Haris Kadrič in na ta način so nekako še dodali pozitivno energijo pred tole tekmo s Celjem, potem ko je Primorje že v prejšnjem krogu doma v prvenstvu 4-1 premagalo Aluminij. Celjani niso pokazali vsega, kar znajo v Kopru prejšnji teden, to je jasno, na koncu pa so vendarle izvlekli točko za rezultat 3-3, pošteni. Kajti Mura je seveda prvi zasledovalec Primorja na lestvici, Kadrič pa zdaj v nevarnem napadu Primorja. Tole je lahko nevarno in gol! 3. minuta, šok za Celjane, Primorje vodi. In to je zdaj tisto, kar napoveduje super tekmo. Demirović je izkoristil podajo Kadriča in sanjski začetek za sinove Burje. Eljan Demirović teden dni potem, ko je proti Aluminiju dosegel prvenec v prvi ligi Telemach, je zdaj svoj strelski izkupiček v tem pogledu podvojil. In torej ekspresno vodstvo Primorja. Tule si pogledajmo še enkrat, ofsajda zagotovo ni bilo. Kadrič je opravil veliko posla, tale podaja je bila prava, natančna, tudi Škinas je absolutno tule zamudil in Primorje je povedlo z 1-0. Eljan Demirović pa dokazuje, da bo v tej sezoni velika dodana vrednost Primorje, absolutno za Primorje. Kotnik zdaj preigrava, našel je Kovačeviča, ki je padel, Šturm do strela. Ubranili so se nogometaši Primorja, Kovačevič pa je bil v prepovedanem položaju, ki je letos na 8 tekmah že 5. Kotnik, Kvesič, Kovačevič in brani Pintol. Pa tudi prepovedan položaj Franka Kovačeviča. Josifov ima zdaj precej prostora na desni, a tole je napad Celja, ki obeta Kvesič, Josifov, Kovačevič, brani Pintol. Kakšna obramba zdaj Denisa Pintola. Kvesič. Dovolj dobro tule Kvesič, da Celjani ustrajajo v napadu in še enkrat bo prišel do žoge Kvesič. Šturm. Kvesič išče prostor za strel, tole je zdaj priložnost za Kovačeviča. Kovačevič in gol! Ki pa ne bo veljal. Celjani so v tej sezoni že dokazali, da se torej znajo vrniti tudi iz situacij, ko jim rezultat ne gre na roko. Nenazadnje je bilo tako v Kidričevem, pa tudi na Bonifiki. Ampak Primorje gre v nov napad in tole je zdaj velika priložnost, gol! 2-0 za Primorje. Slalom Žana Beširja, razpadla je celjska obramba na profaktorje in zdaj ima Primorje velik kapital pred nadaljevanjem srečanja. Kar umikali so se branilci Celja ob tem prodoru Žana Beširja. Hvala lepa, je dejal nekdani nogometaš Kopra in tole je zdaj prednost, ki Primorju zagotavlja, ne bom še govoril o točkah, zagotovo pa veliko kapitala pred nadaljevanjem tekme. Poglejmo si tule še enkrat, Kadrič bo vknjižil še eno asistenco, zelo naivno je tule spadel Njeto, zelo miren pa je bil v zaključku Žan Bešir. Kvesič je storil premalo, Njeto je odšel po časopisu Trafiko, Žan Bešir pa je žogo zabil v mrežo. Predtem pa tudi recimo za
moskovsko Lokomotivo, pa hrvaški Varaždin, bil je tudi v drugi ekipi zagrebškega Dinama. Tule zdaj Požek Vancaš, Kvesič, do strela, Kvesič, mimo vrat Mario Kvesič. Josifov pred vrata, žoga je prišla do Kvesiča, Kvesič, vedno Kvesič pred gol in 2:1. 2:1, Rudi Požek Vancaš, Grofe vrača v igro. Torej, as iz rokava oziroma sklopi Alberta Riere, Rudi Požek Vancaš za 2:1. Veliko posla je tule opravil Mario Kvesič, omenjal sem pred nekaj trenutki, to je ta motor kreativnosti celjske igre. Takole žoga do Kvesiča, ki je potem sijajno podal pred vrata, tam pa Rudi Požek Vancaš, dovolj dobro postavljen in visok. Žogo pospravil v mrežo Primorja. Toda še prej Celjani spet napadajo. Tole je nova obetavna akcija, priložnost in gol! 2:2 v Ajdovščini, Celjani so spet vstali od mrtvih. Na koncu mislim, da bo tole avtogol, Lisakovič tisti, ki je pripravil tole pred vrati Primorja in rezultat je zdaj 2:2. Še preden je vstopil Luis Felipe Para, so torej Celjani izenačili, takole Vancaš pa potem Lisakovič pred gol, Petek pa je žogo poslal v lastno mrežo. Avtogol Gašperja Petka, Pintol je žogo odbil, toda le v peto svojega branilca za Primorje 2, Celje 2. Tudi lanska sezona je bila dobra šola, kar se prvenstva tiče. Josifov, Kvesič preigrava in podaja pred vrata, priložnost in gol! 3:2, dočakali smo tudi Franka Kovačeviča in Celjani zdaj vodijo ter so kar naenkrat na pragu zmage. Preobrat v Ajdovščini, preobrat kakršnega spišejo kvalitetne ekipe, ko nasprotnik malce popusti, kar se je zgodilo zagotovo v zadnjih minutah s nogometaši Primorja. In Franko Kovačevič, 8. v tej sezoni v polno. Pustil ga je Riera v igri, čeprav mu danes ni šlo. In tudi s tem je zadev. Kvesič spet podajalec, tule ofsajda ni bilo. Nekaj centimetrov preveč prostora je Klemenčič pustil Franku Kovačeviču. Ta pa je torej zadev za Primorje 2, Celje 3. Prava lepotica v Ajdovščini, ampak zdaj se spet smeji Celjanom. Zdaj je pri Kvesiču, Kvesič. Lisakovič, Bejger, Lisakovič. Vancaš. Celjani zdaj držijo žogo. Obramba je, oziroma napad je seveda najboljša obramba, priložnost in gol! 4:2, zadev je tudi Matej Poplatnik in Celjani bodo odnesli nove 3 točke. Vse, kar je v igro poslal Albert Riera, je pravzaprav ali zadelo ali podalo. Matej Poplatnik pa je tule dokazal, kakšna kobra kazenskega prostora je in nov gol na njegovem računu. To je to, o čemer sem govoril, kar se tiče dodane celjske kvalitete, ki jo lahko pošlje na teren Riera. Kvesič, asistenca številka 3 v tem večeru, nedvomno, vsaj po mojem okusu, na koncu najboljši posameznik. Ogledal si bo zdaj posnetek. Rdeči karton je v igri. Ali se je potem nekaj zgodilo, kar se tiče konfrontacije ob golu?
Ja, tule komolec Felipeja proti obrazu, ampak tole pa ne vem, če je dovolj za rdeči karton. Tudi videli ste, Papa Daniel ni niti trznil. Matkovič je bil zelo blizu, zadev ga je nekam v ramo, bolj kot pa v obraz. Ne, prekršek v napadu, ne vem. Zdaj pa sem povsem zmeden. VAR je pregledoval rdeči karton, to smo videli. Ali je bil to prekršek Pape Daniela v napadu Lisakoviča? Lisakovič je nekoga udaril. Zavnik pred vrata, nekaj prerivanja, kje je žoga pri Raku, ki je zadev tam Poplatnika. Tekma gre naprej, še ena podaja pred vrata! Kakšna priložnost zdaj za Beširja! Gospod Anđelković, zagotovo na koncu z rezultatom ne morete biti zadovoljni, ampak videli smo spet marsikaj dobrega strani Primorja. Malce sem že razmišljal, da bi si zaslužili več kot to, kar ste dobili na koncu. Rezultatsko nič, ampak kot sem dejal, videli pa ste verjetno marsikaj dobrega. Ja, mislim, da smo, fanti so dali vse od sebe, videli ste, koliko je bila težka tekma. Mislim, da smo v veliki večini tekme bili dobri, zelo dobri, kompaktni. Na koncu se je izkazalo, da ima Celje zelo dobro kvaliteto. Ja, kot ste rekli, izkupiček ni dober, ampak veliko dobrih stvari na tem bomo gradili. Žan, seveda bi si želeli, da je rezultat drugačen kot je, ampak zelo dobrih 70 minut. Celjani so potem dokazali, kakšno kvaliteto imajo. Kaj je dobrega povleči iz te tekme? Pa ne vem, prvi polčas, kot ste rekli, do 70 minute, zelo solidno, sicer neki so si ustvarili, mi smo jim probali to čim bolj onemogočiti, mislim, da smo dobro ostali v obrambi, imeli neki težav, ampak vseeno pač Celje kvalitetna ekipa. Smo mogli živeti s tem, da pač neki si bojo ustvarili in mislim, da smo dobro trpeli do 70 minute in potem pač preenostavno prejeli 3 gole, ampak nič kaj. Mislim, da nimam nobenemu za nič očitati, tako da nič, moramo samo pozitivno naprej gledati in to je to. Druga sezona, lani ste bili na nek način celo hit lige, pa vemo, kako potem pravimo. Ta druga sezona je tista, ko se kopja spet lomijo. Kakšen imate občutek, koliko je Primorje tudi v tem pogledu nekako dozorelo, zdaj seveda prihaja ta tekma proti Domžalam, ki bo spet pokazala marsikaj. Ja, druga sezona je vedno najtežja. Lani smo veliko točk dobili na neko presenečenje, ker nas ekipe niso toliko poznale, ampak mi se tega zavedamo, da zdaj pač bo vsaka tekma težka, da se treba na vsako tekmo pripraviti maksimalno in nič, ampak mislim, da se vsak fant to zaveda in da bojo rezultati prišli prejaslej, taki kot si želimo. Najlepša hvala in srečno. Mario, déjà vu, že videno v tej sezoni, kako se Celjani vrnete vselej, nikoli vas ne smemo odpisati. Tokrat ste lovili 2 gola zaostanka in s 3 goli ste seveda popolnoma preobrnili rezultat. Kje je skrivnost tega celjskega uspeha? Pa mislim, da u zadnjoj trećini terena, u drugom poluvremenu, smo bili malo bolje konkretni, malo točniji u zadnjem pasu, malo, rekao bi, gladni gola unutar boksa i na kraju smo zabili ta 3 gola, jedan poništen. Prvo poluvrijeme ne mislim da je bilo toliko loše, kontrolirali smo igru dosta dobro, ali kažem opet, mislim da je manjkalo samo malo mirnoće u zadnjoj trećini, u zadnjem pasu, u šutu, u centar šutu, tako da drago mi je da smo još jednom pokazali karakter i pokazali šta možemo.
Vem, da se v prvi vrsti nekako ozirate ali pa gledate nas, ampak kakšno je to spet sporočilo tekmecem, 8 točk in bežite in zdaj vidijo, da pravzaprav se Celje reši iz vsakršne situacije. Pa mi gledamo samo sebe i našu igru. I ja vjerujem da ako mi igramo ono što mi želimo i što treniramo, ako odradimo dobro, vjerujem da smo najbolji i da ćemo ostati na ovom mjestu gdje smo sada. Kolika je razlika? Nadam se da ćemo držati konstantu, da ćemo držati to odstojanje stalno, ali bit će sigurno uspona i padova, nadam se što manje padova i ovako poklonjenih golova, rekao bi, kao što nam se događa danas i zadnju utakmicu, ali bit će dobro, samo pozitivno je naprijed i ja vjerujem da će biti još bolje. Najlepša hvala, srečno. Hvala vam. Mr. Jara, you mentioned before the season that the real strength of Celje in this season is the whole squad. The whole squad is better than it was last year, and we got another example of that today. Fight until the end with fresh, new quality players, and in the end, another victory. Yeah, I would like. I appreciate this. I would like to say that when I made all the changes and I was looking on the bench, still I have many players that I wanted to put them in and they could help. So on what we were focused on in summertime, to have a real squad, not only 13, 14 or 15 players, because at the end the championships are won by the team. So I have very good players. Coach is not magic, it's about the players, and today was just about to be effective, about to score the first goal if it was possible. We didn't. On the first, second minute or third minute we conceded on the first transition, and especially the two goals that we don't concede this goal because defending we know what to do, and the most that I love when we concede these two goals, the player who made the mistake came to me and said, I know. And for me, this is the most beautiful, this is the most important. We make mistakes, all of us. When you know which mistake you did and you know why, you will try not to do it the next time, and that's it. The problem in life is when you have one problem and you don't know how to solve. But when we know how to solve, then we are just looking forward and we are happy. We are happy on the way how we play. And now I came from the dressing room. It's not about the result that we came back and we won. It's you could see the difference between one team and another team, and that's it. And sometimes even we are better than the opponent, we're gonna play better than the opponent, we don't gonna win the game. But still, that's another thing that's different this season than last. These kinds of matches like today, last year it would be a draw or a lose. Something changed, I think, in the players, also in their heads. That's a positive. The most positive, I know that you are saying I don't care so much about the result, but these victories are really, really important. Yeah, no, of course, but you need to go to win the games. At the end, football we are playing to win. But I believe on the way that if you play better than the opponent, if you create more chances than the opponent, if you concede less than the opponent, that it means to do a lot of good things, you are closer to win games. But as we saw today, I don't know how many chances we create today, over 20, and then the opponent create 2 or 3 and then score a goal. It can happen football, but what I will be unhappy that to see how, because from the bench I'm just outside, I see more clear probably than the passes than the player. But for me it was an easy game until the third quarter, until the last quarter. That at the end is talent of the player to finish, to have the finishing, no. But on the first zone, second zone, for me we didn't have an opponent. We knew exactly the way how they defend. We work this week on the way how we have to block them, to destroy them, and that's why it was a little bit my regret to them to say, hey, we work exactly the same way because we know how to block this rombo and the way how they play. For me, tactically, it's a poor team. I have to say that it's a poor team. It's a team that technically they try to play, but very, very poor team. And for me, it was easier. So at the end, it was to be more effective than the opponent. And I think congratulate the players for the, as I said, for the comeback. And another great point.
and that the character, the mentality, and the group, and also you saw 3 players that they went out, the 3 players that they came in with the same hungry. I will not say more, with the same hungriness, with the same spirit, with the same mentality, because we repeat, if you are a team without the ball and with this mentality every single game, and also you have quality, this is plan plus quality. We create this monster, we create this cocktail that provoke a lot of good things, and hopefully, okay, it's still early of the season, but we have a lot of beautiful things coming. Thank you very much and good luck.